Kerak Shalok Kaitichar Shanlai Mongno Tiyei Takarjola Gulagati Khoboi Jompujola RD blog ni video ni thani deputation rekhati pramo thani adong song Loko himbo to khlaimani yagolo o deputation relaikha mor thani adong song Kaitichar Shanlai Mongni bisingo Greater Tibraland Chanmung khaborong ni jotoni slai kotor Chanmung Did report Jomoi TV Tipramotha Block Committee tai Gulagati Block Committee by jointly claye massive rally come deputation sini through Block Development Officer Jompujala RD Block no 17 tarik 2021 18 point singtini deputation na thangtongo o point ongkha number 1 ongkha sini Greater Tibraland under Article 3 of the Indian Constitution number 2 ongkha joto government ni flagship program scheme tai joto development samrok Village Committee Monitoring Committee bisingtui supervision samtana nangnai 3 number kha je power station tabo ongoing je power station abo daki kema pairenai te kaisa angke 4 number tongo general degree college te other professional educational institution like PTI ITI aborokbo immediately set up ma khanai sub divisional judicial magistrate Kinaro subdivision judicial magistrate keriko abo daki set up khanya ni bagai singorok dabinar jakha kaisa permanent fire service station abo number 6 tongo abo bahaino Jompujola Takarjola Bazaro respectively abo set up ma khanai a subdivisional hospital Jompujola subdivision under immediately set up ma khanai okay number 8 tongo growth center and supermarket set up ma khanai Takarjola Bazar Gaboddi and Jompujola Bazar immediately Sinaro tabuk State Bank tongphono State Bank ni kuni ATM kroi ai ATM no khlorona ni bagai sing abo dabinar jagoro 9 number point to community toilet 10 number community toilet should be set up at Takarjola Bazar Jompujola and Gaboddi Bazar respectively bagai tini 17 tarik chini deputation chini SDM block video no sing deputation difakya tini chinaro Takarjola Takarjola block tai Gulagati block kaini meliwo chini Jompujola RD block ni andaro joto bishetona sing tinaro deputation ni baddongkha ebong jeng abo mass rally khai faikya phaiya gulo nukna jotono jeng egloge hapka chini SDM sarnaro video sarnaro habai chini positive jeng discussion khaileka chini 18 points demand tei positively bobo kaham response rika angkai agami dino Chinoro koyekta issue tehing khana tehing just khorcha singma khana kang chini dakhatongno jeta chini main agenda Greater Tibraland obro tongono amon yagolbo chini taksi issue tongo je issue of local issues jeta tabuk BC rogo chini takbang problem jeta two political party oro tabu power tongmani bagai o issues belai burning issues tongmani bagai chingtini o video sana phanan baddo mangkha tan bagi himale chungnugo chini tabuk sang thangkai chini rajya sarkar tongo BJP IPFT government te disi hapang tongo chini Tipramot loko chini sana thangkai srai maso chini BSC chairman illegally tini kabangma jagawo beneficiary select khaitano je kuno jagawo bini approval diwe bo sign khaye kabangma beneficiary tini BC Rahman yagulo gram sabha khaiya Rahman yagulo bo tini bro deny khaye personally amno khaye personality khaye bro kuma beneficiary select khaitom ngai kabangma boro jagawo tamong supporter tongo tini government tini tosao tongo bro BJP government khoroba tongo supporter te joto community public Enggak public ni dia sudah supporter simbo baglai nalai tongo obo chini Jompujola chini RD block ni sob jeta buk burning issues of burning problem himchung wansogo omno tini sing video sabai kaham kok salaka elaborate khaileka kintu sei positively bot of positive salaka kintu main o jaga tabuk chan thangkai jeta BSC chairman je problem khai tongmani omno sing agami dino যদি ব্রক চিন ডিমান্ড চিন সাবমিট খাইকে অমন গসিয়া কিন্তু চিন তাই আগামী দিনে গেরাও থেকে চিন শুরু খাই তাই বৃহৎ আন্দোলন চিন থানে বাধ্য মাওনা ওখানে মুসুঙ্গ তিনি যারা প্রশাসন তংনাই রক যেমন স্টেট গভর্নমেন্ট তংনাই রক যেকে ছানা থাকে জাস্ট অর ক্লিয়ার কাহাম দো তবে এডিসি ভিলেজ নি রমনাদি স্টেট গভর্নমেন্ট নি রাং ফাইকা বো জায়গা থাং সামংনাই আবো নিনি ভিলেজ কমিটি থাং সামংনাই দেন village committee ni jara tini panchayat secretary tongo village monitoring committee tongo broni through to omo phaini ko gram sabha khaipa nungto jes banungto ingkai chini ADC government already declare result jeta chini tab chairman nominate khayo tongo vice chairman nominate khayo tongo gai broni through to ma phaini obo salan thaka angkai
इनका अब तो कताल खाई कुनो नौका आसुगई बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाई अब कताल खाई तामने बनो और आसुगई खाई बेनिफिशियरी चूज खाई इनका अमोटो पब्लिक डिप्राइब बुंतों ब्लसा जों तिनी अबनो जों तिनी चिनी काहाम जों हमने एलोवेरेट बुखाले क्या जों मा खायका तांनि मा भला चिनी थेनांगो सामु स्मूथ रनिंग खाने बगै जों अब तिनी साना बाद दं खा ताकासे को अगा जागाव मेन पॉलिटिकल इश्यूज अमो दाके दाकनि चिनी विलेज काउंसिल विलेज कमिटी दाके दाकनि इलेक्शन उना निंथु चिनी किदो बार्निंग डिमांड अब किन्तु स्टेट गवर्नमेंट थानी अमो दाके दाकनि सॉल्यूशन खाने निंथु हायाके ओ प्रॉब्लम अतेबो बारी तंनाय ओंखाय तेबो चिनी अ स्मूथ डेवलपमेंट सामरो जों आटकि तंमानि खलाय तंता ताइबो तंसिनो डिमांड जों सालायखा चिनी ताव बास सर्विसेस रक बेलाय दरकार चिनी जंपयो ताकारजला थ्रु निनि कनेक्टिविटी बेलाय हामियांगै दंगो ओंखाय अम हायरति कमा एजेंडा दंगो कलेज चिन्ताबो एजुकेशनल थाना के डिग्री कलेज प्रोफेशनल कलेज रक जों तिनि नाङै दंगो चिनी अ सब डिविजन किन्तु आ जागा जों मायांगै दंगो ताकासे इम्पोर्टेन्ट चिनी अरा सब डिविजन मा बालखा किन्तु जुडिशियल कोर्ट अब तिनी बेला इम्पोर्टेन्ट चिनी ताकारजला जंपजला बर रक चिनी सब डिविजन बर रक माने स्पेशली चिनी सब डिविजन बर रक अ जुडिशियल कोर्ट जों तिनी बेला बेलाखे नाङै दंगो तान बगे हिमाले जों तिनी अर कुनु केस जों लाखिया जों बर माथां बिशाल गर माथांगो सो देट चिनी बगे अब बेलाय हाम्पारिं खलाय दंगो ओंखाय ताके दंगो चिनी हॉस्पिटल बेलाय वार्निंग इश्यूज अम बेलाय वार्निंग इश्यूज जों बाय तो एमने पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना लाखिया ओंखाय चिनी कायसा ब कक नाखा आबनो तै जों सालायनाय जेता बाहायके चिनी अ जे डेवलपमेंट सामुंग तबुक जे बिसिनि जे डेवलपमेंट सामुंग जे आर डेवलपमेंट सामुंग रनो तै जों कायसा कक सालायखा अब नायनै ब इमिडिएट लासा खय अब जे जों प्लान खामना अब मडम सक्सेस जों थाङानो ओंखा अब जों तिन न सालिया अब आगामी दिन जों किसा बोट जो तो पॉलिटिकल पार्टी बाय जों आबनो तै जों डिस्कशन खालायनाय आम हायके किसा रिमोट सक्सेस का हेबन अ जगह तो सान थाका जो तो डिमांड तो तिनि बिदुन थानि अब जों साबमिट खायखा चिनी चीफ मिनिस्टर थानी बिप्लब कुमार देव हाम्बल सीएम चीफ मिनिस्टर ओंखाय अब तो बिन थानी थां सगैनाय ओंखाय ताबरम कन बिसिं को नक हॉस्पिटल सालायमर अब बिन थानिया अब ब रहनाय बिनि सुपिरियर अथॉरिटी न ओंखाय अब आसा खायो जों बेसि नाखाय जों सेंट्रल लेवल जों मोनलांनाय सुदर सिमिनिया अब आसा खायो जों माने थांनाय आगामी